Enchi a drumra empress. I was a so for you nyansa. Because I for what for the more ajima for the tight kofinyama kwadwani kwaku nyinara. Me go for bia minu ma beka ayi. Me mpese me bo elder sinibidi. Ya Jessica ma opemwa. Yemfi. Emre bi me kasa me pensionment dia ya evangelism. Ya nkase elders baako. CSC elders baako me bodin CSC elders baako. Wo skat saboa. Na me call nchen se omoa me. Okache me se ma bodam difo wagimi. Elder wo de me nkopa adwuma nye. Na tena so ye prophet. Na tena so kwa bontin evangelism. Unim nipa oboa me. Me timpepe fo so anama sori. Muslimi. He empepe fo ne be hunu Yesu a onka bra Kristofo ebebre. Kristofo ne ti wa ye di matem ye so pam no. Na pepe ni atam 3 million can cash down. And in me first mega for me starting am yedwuma. Me don form me mo akwaba aha ayetuma GHSO. Ensem bi di kan edi fata se yesi nkonwa ne ye ka ho asem ene sen. Eye odifo eye kwesi ewu abeka nsem bi ama sesi a wokọ abefo ntintan kase ne so dia ne obi a etwe ne sre ne abasa amanfo ntiase na ye nso no esan se yetu mre a ye kire eye esieku a yetu mre no ewo so anu nti no eyade a ye de prophet Bernard abaye nchen wo hanom a oba be twetwe mu se ono akoye difuei na oti eye tro kronkron na se no wawe gu ne tirimu sa baba sai na Bible no nso eka edefa eye ensem a eye odifo kwasi awua eka no ho papa yi atwe ni nsemu ana eni ensem fata se eye asori ma eye osofo eboa no ana se asori no eboa no abra eye asori ba no ho atwe no na fe nso asori sika nso yemfa emmobisia se bia o ya asori ba na ate asori fie ane okọ asori ni bie be yemfie se den kra na ho akyerew na wo pe bisia bi dia yede wo dia handan ana se wo dia tua baby school fees a yemfa sa sika no emfa emmobisia na no no kan ya bebre na anti ase na nsa na no yenkonkotie eye papa na kasa na num asem emfa emra yeba ya ne prophet Bernard edi nkomo mama ka asem bi me se yemfa sori sika ma sori ba se jikoye adwuma ni sao yemfa sori sika asema mi kramuntie sempao tiye se asori sika no ni atam ni ade ama sori ba se jikoye adwuma enye ko da yemfa sori sika no amma besia muntia haye yemfa sori sika ntwe school fees muntia haye anya so le ba yare da konfo anache enti awasa sori ne betua anya sanate shebi tomoso anya sanate tiye muntia asem ni 89.5 sika asori sika no ya de ya sori adwuma amen ya de ya sori no adwuma amen what you say pa ya de bi sim dai amen ya de bi ton konwa tiye ya de bi ton fidie aye kasam sori adwuma tia haye ya de bi penti da no ya de bi to asase that's it awo baby bebre enti wo sori ba no wo so akoye adwuma ba support wo sori no so se badio what you say the pasa asem we kakra yi what you say you only papa bebre wo they are foreign almost shasi and sorry mesanso ema akwaba ebiemu wutie nsem a eye odifo ekeka ne nkyeremu a wo ma wadwenkyere ye wo se nsem a waka no se ne osifa ete ase fa fafa ya comment section na se na yenkinkan emfa ema wo prophet Bernard memo akwaba Mejusu empress bibia boko de na me adum ye ho odin pa ye do ba de ase prophet asori a yakoi a ye nyina yakohia ase eku no e de benti e na asori no ewo ho me de ye kasa asori no wankasa unipadua okay so ati ase enye hia dan na so dan na de si odi ya boaboa ye ho anu yegum enti de benti na ma ya boaboa ya ho anu kohia sa se ebia ye be pe ye ho moa okay so ati ase we se
Bible Exodus chapter 20 verse 1 kopim the last verse was so bi odo no awie mransem ni nyina so di patwa ti ase enti no asore na nkasa ye odo e na ye wonwum bia to onyame ye odo aha nti so onyame ye odo na se na asore dan si wa se obi epe ahome a okọ hwa obenya ahome obi pe aduane adi a obenya aduane adi obi pe anidaso a okọ hwa obenya boafo I friend any dash one, but what I say, ain't you know, I saw the Ejinama and moi, and now you're dying already, extra. Oh, baby, your friend is shia demo. By Yanka say, Nippediani, I saw it done. But what I say, and someone a year odifo kwabuna ewa eken ane kwasi ewa nen someone what can say a year say asori ba ho kire na ensem fata ana say enye say asori no ebeboa no asori nu ho say wo beboa na na say osofo da asori na no ana so odifo no ebeboa say nipa na emom no eye asori ba say de say ohwe eye nyame nipa na sansem na wo ka no amanfo bebre na say papa nka say yie esan say nienti ayekọ asori ni say ye nyinala ye betimi aboaboa ye ho se ne na eye bible no won a wodi kan eye bi enam so ma Ananias ne Safiria akwa kwatwa atro fa ho a wonam so edigi wowuo entamu no won so wadwenkyere edifa eye sa statement na o make ye no ene say Empress media what I know ni say Mamen can scriptures kakra. Jeremiah 23 verse 11 kopem 12 osina odifo ni osofo nyina nsuro nyame na me fie mpo na mehu no mo bone awrade asem ni osi enu nti wo mo kwan be ye se esum kabi e okwan turuturutum obesunsun won na obehwehwe eso ase asofo ni adifo ni bebere na nsuro nyame awrade si me fie mpo na mehu no mo bone me kaisa emrebi na me ya konchire dry 14 days na 14 days na me ye na aka me last 5 cd am di be breaki 14 days me wa so de mo na papa bi bowura o se na me da altar no so na that days na Friday e ba be bo Friday mpaye me da wa no ba se daddy e kom de me na mama aduane ni preocupada me mo aseme 5 cd no me 5 cd no hey preocupada me frata tetimti mi gina wa na me so okay e de aduane obi no so da me pe 5 cd akoto aduane na me si ye me come to my bar no I'm so okay na o kwan fa no so wonanti akoseko na ekom de no na onim sa nyame fie di oba obenya aduane adi na kire se we nyame fie na me nso me nyame akoa ti me yi me ho anye sa na me di me amemene mfini do man fele yawo but na me hwese nka dry fasting from anopa kopema nwumre die bi anka abeto die di na onim me yi 5 cd ne ba adema akwa na me san bo mpa esira no opie ya ye wie mpa ebonu ma no bi be che me 14 million 5 cd na akwa akotwe aba 14 million instant na envelope omo de bra me kwa me say ye aye bi keka say meat pie ni packaging no mo so da ya biem ye anu afre ti me dru fie me de komo de me abobe 5 to 6 me biemu a sika nkoa oh unse enena asofo de bebere na mfa nyame adwuma se eye game bi eye baabi a ye hold di make enrich ye ho ba hwe no kure nyame bible se so obi hwe nwisia kunafo ni nyanka wa ye papa we na koma so ade serede busa se ena sore asofo na yaba na edifo na bare ye nyame so apede ana onu onya so de sika o de akorenchi estate man mpana or the auto Range Rover ni Rolls Royce edem or the move la zero's life na ohieni ni nwise ni nyanka no da so enu krampo ebedi watem ansa na sofo be ni tekwa na ne simple atem di obedi empo preach krampo de ba be sermons se wo ma wani nso ade but onu ankasa na ni nso ade enchi bible sa sofo ni edifo ni nyanso nyame fie mpo we anya bone sem enko obi ye komode no ohieni anansa obi hu akadwam ne nkampu abu sofo so aba onim se osofo buame nanka mama kuma ntom yam so nyame akwa Kristo wo wiase ankasa no beye encha de nchi na wa ye nyame na musini wo ma ye hunu se yes Kristo no ti hu ampa na o ti bi ka sa so de sika ye mfa nhwa so de ma
na asori sika de hwa asori elders ye de tu asofo ka na Mika chapter 3 verse 9 ba osina asofo ni gisika kire asofo nu gisika kire na be fie mpo ne mehu omo bone enti the empress sie ka asofo ne ho nsem a enye na mewie so ati ase erade de oka asofo ne ho nsem bebre na eya na omo ko tuso na sa bia omo de yesem so a me pa choti o say Mika chapter 3 verse number 6 ba etifias say okasati a omanu mu atitire hwe emu atitire gi adamudi ebu aten na emu asofo gi akatua kire na emu adifo gi sika hyenkom na wotwire rade kase enye rade na wo ye ntam yi boni biare ma ye nso Mika 3 verse number 11 to 12 say na emu atitire gi adamudi ebu aten na emu asofo gi akatua kire na emu adifo gi sika hyenkom na wotwire rade kase erade no wo ye mu na boni biare ma ye nso patwa tia se enti ni e wo twiro nim enti dia twiro na ban e wo se e manifest e ma ye hu sa no ma we nyina empreso tia se enko bi e komode no me fan se that was last week ni ye osore e wo baabi ye nya sori nya me na bodamfo bi ba ho prekope no ba beda altar nanim ye sori nya me onu so ye sori nya me na bodam nyoma dale ho atofom peja ni sa sori nya nyuma ye to ni voice wo soro na nko ka che me semako abusa ne se wadidi ana na me kontem so eja me pa twa no pa ba ha wadidi o se da me ma me nyoma so ana me de ba mo hayi na wo se me yi 10 cedi ema boys ne kokoto aduane ma ne di. Do you know say that day I was blessed? That day I was blessed. Now when say busa say asofo do se na be ye ono no bakwa o man the boys pam ye won han ye hwe osofo yo o these guys in when bodamfo call no ana sore hwe de onu ankasa ne elders and the church members e de ye no ye wi o se me ni sofo pani no a wa start eyi no ho kire nyame mo mu aso de mo osuni wo ban mo ba be pension kire ne na adoye ni ayemu ya Kristo kire ye ndiye mo reject ye no Bible say we human na do be ko sura himem so what you say Matthias empodi for enti so bi hi echi no wasole asole ba to na se ne ho chie hia no ni school fees on timi ntua so hwe akola yi wa be eni ade a ehifo na anya mo esan se na no hwe eye wiase mu ye man Ghana mu hakra I'm sorry po o matiti school po o ya asole ba ntimi fa aba nko esan se fees a wo je no ne boarding Uni sikant mi fa nko enso Methodist wo school a Methodist ni banti mi nko Pentecost enso mo giska ska kese ba enti mi nko sa school ni ehefo pa na se fata se asori no eboa wo empress me da ase unse enene wo nya twumfo a Kristofo ho so ati ase nya twum because se we a church member na asori na bie school kakraka na oba wie JSS na ko university osofo no man de so de akola no kosem okay na o de ne kwa sika se school fees de be je won aso de abo nyina saa emposi esimpo wo mo de school fees be je won ye nhwe so ye church member wo na contribute ne disi aso ye disi school no wo mo nhwe saa the moment out do baba nkwa de obetua school fees ma me kenkan tworo no Jeremiah chapter 7 verse 1 the chief yasem o se eni nyameson eni nyameson o se asem efurade nchen ba Jeremiah nchen se ko gine urade afun apun kasim ko pai asem kase munchi urade asem mu yudafo nyina mu fa apun kasim be sori urade sa asafurade Israel nyankopon sie ni mu mama kwan ene mo ne ye enye yi na mama matena ahai so as enti kwana we ba bia ni pete upa ya sori de nyame institutions ni rules and regulations odi gina ho no ye nisu bio adenchi ya ene no onu wasum nyame atena so ma be 20 years 15 years opemwa osofo opemwa dia asori ba mo mpai emoma yam nyamwa na church membership epemwa dia moma yam mpai ne rade mie kwan rade fine wa bie kwan emna aso ne foto mbetima yi bia boa church member no eji sa wo na sa church member no wu a one rade bebusa na sefri no eji na ma nowadays ensori bebre feli nyame
because enya asofo nyina na free nyame ono asofo bi wa clerical na boni minim keke asori na ye large but a large keke omutibika se wo tight wan tua tight a wonye church member mo bobo adam otibika se wan tua masofo na sa wonye church member na wo sofo ye church member unse enu ni nkyerechire boni a enu ka se ni nyame som a kire nyame fi adidi nyame memu ama yense si fom wene enu pe ba bi edi ewudi pa nyame fi enti say sani yewe koso wa sondem na sa sorry ba bi ti ho na wa hwa ho ne ho akire na soli ntimi mmoa no onipa ne ti ho no mo obo adwaman asoli nso kasa ti adwaman so yentimi mmoa nipa no ama ni mfiri adwaman bonu mu na se ne nipa no tena efie ojai asori na so san ko wiase a ehefo na sa atemu no ebeba wo so straight to the church. okay First osofo na ne de ebeka because enipa ne te ho oba ne be mo nya adwuma what you say ono wan konto na japade e we de betua tight any correction what you say and the Bible so aka say enfo oba adwamanfo apade mawurade aforobuchim no be curse the entire church. So what you say Leviticus chapter 19 okay can verse 26 never ewo enfo oba adwamanfo apade mawurade aforobuchim enti as a church as osofo hwema church member ubetima bua no amoa no okogbo adwaman no the correction be tua tight ebe to aforobo na fa se menya me ho you are cursed in the front of God obedomia domu no asefo me no kweka wanchi na asori bi yi me ba ko se me nsa no because be gire nyame wota no so a ya nka no kwa honkonko ne yede se ye mpamu anka ode yede enti be gire so nya nka no ko nso ye ho yira ye so what you say enti you call a spade adenchi na mo wa mo nipa no na okofa yefunu ko ya aboshi wi ama begina ye tu asen Pentecost ni CAC ye bebo asen Presby ni Methodist ye tu asen wakwa kwenyi nsen mo bobo adam so what you say as a church mo be hwe emebu ne wa aso ni mo be mo adwuma mo ni adwuma edes o mo ti aso re ye den wo mo nko pa adwuma ma mebu ne nye so what you say wo manya biribi o mo be support aso na onya adwuma ono onya ne WhatsApp ne Twitter ko twitwa na ma japade atwa na to obenya be manada 100 Ghana 30 minutes o yadu aba be mamu you are cursed enchi a drumra empress e was asofo ne ehunu nyansa because aformagia aforbo agimaso for there agi tight kofini ama kwadwani kwaku nyara me nkofo bia menu mo abeka ayi me mpese me bo elders ni bidi ya disika ma opemoa emre bi me kasa me punishment dia ya evangelism yanka si elders baako CAC elders baako me bodin CAC elders baako wo skat saboa na me ko ne nchen se omoa me o ka chem se ma bodam difo wagimigimi elder o de me nkopa adwuma nye na tena so ye prophet na tena so kwa bontin evangelism unim nipa obo ame me timpepe fo so anama sore muslimi empepe fo ne be hunu Yesu a onka bra Kristofo ebebre Kristofo ne ti wa ye di matem ye sopa me no na pepe ni atam 3 million can cash down and in me first mega for me starting am adwuma cash down ososofo preacher we preach akami papa what chire me eni post start ya de na bepe me ne me mu anije me timpepe fo so anama sore abepe me ne pepe fo gusu bua me na Kristofo tewo so what you say enti no ye nim som na ye som no enere empress se o Kristo ni ho ka o Kristo ni ti won wo sere no but muslimi ni ho ka pepe ni ho ka e kono be fa so be boa ni bi obeboa adenti a e Kristo fo ye ni odo enim hwehwe na ye de nya twumya me som ya ka no an se enu san de ye nko se kabani street ye mogele ye duku kakraka e na ma ye som wo som ma wan kronkron o ye kronkron ma wan Christopher Yesuni ni ye ban enya dia ye nyina ye timu wo de adi yen etinu sese de presa me ko handa makofa misika beto dem na akronfo abefa me bo masole amane a Ewrade Yesu enu kura di busumi mienu na e ma me 1.5 but madam pepe ni na ma me 11 million hwe pepe ni o baby a me ti sei ye nya Christopher ni ye ya yera mesim pepe fo ne be hunu Yesu Kristo anka bra e bebre hwe mpo mo benya Muhammad nkomseni kronko benya Muhammad hwese do mo ye ayi wadamfu bi malam Razak ne malam Kama otimi fafon frem se osofo ye hu se o kan ko na hu hiamoa na ma che nso ja mi hiamoa o
woman was sending me 500 woman was sending me 200 also for fadidi Christo ni be na be ye wa soma wo ba ni fie kura wa wi aduane o de be sha konwa se ane ahwefo ya bre no ayebe na ye nyina ye nsisa ye suban ye di si ano no prophet for food to fa etudu Empress mamenda me mama bi ase eye ma Irene ene ma Lydia ma konene omo keka ho omo support me abepem ne amugusu support me nyame nhira mo o se odifo o ka nokore na se ya moa wa o ba koka ya no mo ho ene empepefu omo boa me malam Sheikh Usman o boa me bebre ni muslimifo amaka mo support me se me mfa nyame asam tudo ne nko ne ruade behwe me nyame nhira mo no nyamo kese ye pemoa ne mo mama be so ya se be kwa koka agogafo no so ye nkoto nkelewele ni adwengo ne je ne asuru ne popon so hu ya no mo no ye ntibi nko county be support ye ye betu bulato nyame man empire Empress timi siraw na wotwe ye program ya tuni din say breaking demonic barriers enye mekotoni asuru saton empire nko a ye wo abeka flat top udu flat top a busobia onto other school ye nwumre 6 ena me no ka se onya video na nwumre 6 kopem 10 ni apon empire from yan twetwe nkomo 0249 631876 0249 631876 and answer 020 385 1633 020 385 1633 peace shalom bye bye odi for me da se pa nyame enhira wo wo hwe ne ekoso e wo wiase mu ame de bia masama me kan se anka be ya ani eni pa wo pa emfa nkwama sofo mani ni ye wa sofo a wo sefata se ye hwe wo mo se ne etro no aka na nso obi wo ho nse mfata wo ma osika puduo so na de akoma no mfa so bi eni so no de kan ahwene e wo ema ya ase ene ema atwaso nwi na o kan ye na wo so wo bre wo ho kire wo na wo kwa o se nse mfata se osofo bo asoleba na osofo de wo se wo yen kokko wahu sofo safata se odi asole ma kodo afuo odi asole ma koti koko odi asole ma ekosiesie mission house wahu ya toka agbafole ya toka afufura ma wadem na members na mfom ensu ato ya twa fa nkrofo fie covid ba ya kra na wasanka manfo jan ya sole kese meka ho kra meti hei anya ha na mede usie all the social media platform no so like a video na share ehu behia pa won subscribe ya na wa subscribe e dia ma me media any Empress ana me nyina ka twe ba kope Mrs. Kwachi hwo ho so ye makra